Suke ko. Mwen pale mwen di misi men. Misi pa rive sou men. TV avoye mba misi men. Fè mwen misi jodi an. TV avoye mba chen mwen misi men. Misi kon sa. Papa, fè mwen misi jodi an papa. Misi pa pou lò sou men men. Fè mwen kon misi jodi an papa. Misi mache kon sa. Agil la men. Mwen ka pale de utay la. Mwen nou apil papa. Amen. Yo, ou ba dani men? Amba misi nou papa. Se lo tse nan lambal mette nou sou bas wi? Ou gen bras men? Oh, sa fe la kon? Amba. Ambe nan kote misi men? Ambe na wale men. Ambe nan men. Mwen kape di kou yon pou fè, mwen pa pe gen yon pa pou fè. Kape yon pas mwen wap bebe, mwen fè 3 chou an bate. Mwen pa se vi taksi toutè, gen se pa gale pou fè wè. Nan se ve lou kal pou wè, sa map di a met an pou pel. Nan bouchi yo pa gwen di si wè mwen. Non, nan bouchi yo pa gwen di si wè mwen. Pa. Suke ko. Dani! Mwen ke fè mwen fwe. Mwen ke fè mwen. Sa ka fè fwe? Mwen ba yon fwe, nek pose solo. Yo men, de pa pose makman de pou men makajan nou men. Mwen men, nek pose solo nan blok la men. Sa ke vle men misi. Mwen ba yon men. Basi ye fwe. Bras? Nou bras chou la papa. Non, mba kan fè bras san bagan nan men. Mwen mba yon mouche bosa mouche. Papa mouche men. E sa fè mwen se vya bosa, e ki mou bay. Bosa sa akounen fwi? Ki lo bon sa? Kon mwen brake men? Wale sa vit. Kote dire. Kizi sa e fwe. Fè tato sou baka. Wale e fwe. Mwen ton vive de mwen. Oh shit! Demi mbe se la. La pati. Mwen gade.